Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah esro rahatlako. Allah esro bereket ol uprotu mende e minčalat ol upro mende. Hamde Allah ese subhanahu wa ta'ala baš u svako lesro blagodati. Salavatem salame mare manglepe i kamberese Muhammerese sallallahu alaihi wa sallam. Manglep halalen en pejnalen. Авде продолжинае дуито неделоја, кај со чилам таро претходно дело, кој дека Кирил Пелафе таро Ресуле алейхи салам, тој старо Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, тари лесери фамилија. А јаха пошмена. Прете Кирил Петари лесеро фамилија лаф, таро лесеро потекло, значи шукари харите джа хари напалал, увек мора тиринамен хари напал, те шај това утек. Е насихатенцар. Кај ринамен хари напалал, ко лесиро папу, таро лесиро папу каджа пандајеко рако каджа ко лесиро пара папу. Потачно палоланаф Хашим. Е дали он махалјовај дека лесиро потекло пекамбересиро салаллаху алейхи ве селем, а вела таро лесиро пара папу о Хашими. Нормално, ако ќе раја лафека на таро Ресуле алейхи салам, о историчарија, кој ислам е забележено на 3 периодија. О периоди таро Адеми алейхи салам джико Ибрахими алейхи салам, па вела таро Ибраими саджико племе таро Исмаили, поточно таро лесере пара чаве таро Исмаили, таро джико Аднани, таро Аднани аваја джико о Ресули салаллаху алейхи ве салам. Када Кирила Пелафи таре пекамбересеро порекло таро Хашимие, тој таро лесеро папо Хашими, морате напоменелпе дека акава мануши непознато, пало искреност, манушкова мангелајне и кјаба, мангелајне Аллахе субханаху ва таала, ему одоборка со мангелајне е Аллахе, со мангелајне акава дини, па дури вакелела бакелајне барисај гија, келелајне хаджиенгеда. Субханаллах. Па ке да веднајне хаджета ро цело свето, ро цело сумнали ке да веднајне вакели ки кјаба те извршенем помаре хаджиска обредија, овка кереленги не попара. Субханаллах. Маром тут ка керел попара, им кај кјолине вакели ко друмем ка делинелине садака, субханаллах. Ка парварелине е хаджиен. Ема тарда добинела вакеро надимко Хашим. Ема вело Хашимиете вакера. Меѓутим лесеро правилно анавсар со забележимета неки историјата, но Амар, а о Хашим тано о надимко лесеро. Интересно податок таро Хашим тано адава со јек диве увбавинелајнепе, значи трговијаат бавинелајнепе, јек диве о Хашими решинела теджал на Корошам. Терел роба бикибасе, трговја кела песе, нали? Меѓутим ке да лова кери джико Јесрип. А о Јесрип тано пурано анафтари Медина, ма када кера лафетари Медина, ка спомнина саравила джики Медина. А иначе лакоро анафе Медина кротано Јесрип. Па забележинела пе дека када Хашими гело према Исирија вакери успрола се на келтаро Јесрип, запознајнела вакери хеджувља, лакора нафтано вакери Селма. Запознајни пе вакери олаја, известно време вакери бешело олаја, мој за 2 време вакери ачола до вогенда, субханаллах, ачола до вогенда. Забележнала пек историја дека Хашим, тој са Хашими, поединја вакери на корој о Шам, тоест потачно ке да ресля вакери джики Газа, ки Палестина, преселинела и дојна. Аллаху акбар. Преселинела и дојна. Па јара забележимета неки историја дека и Селма ракела вакери до вогенде, бешела вакери педадесте, бијанела вакери ате, Мухаммеде сире салаллаху алейхи ве селем е папо, адбајта но о Абдул Муталиб. Оле вакери те бијанелале. Ема те вакери ма ракелале. Меѓутим, када Кирила Пелафи таро Хашими морате спомнил пе дека оф и неле некобор прала, и неле некобор пејна.
забележено пеки историја дека и неле негде штар чаве, дека и неле минеле негде около панч чија. Када керела пелафита ро чаве вакери, чаве лесертано вакери о Есад, о Ебу Саиф, о Надлет, емо Абдул Муталиб. А додека, например, од чијата тане и Шифа, и Халида, Дајфа, Рукаја, еми Дженета. Мате будинелту мен када вава джиколафи Абдул Муталиб, ем када кавав джиколафи, например, сарсо принесенела Муталиб. Керела пелафита родуи перзонија, јеки тано опрал. Значи, Тајлиб, тано опрал таро Хашим, а покасно Абдул Муталиб, овела, значи, папу Ресуле Сиро, салаллаху алейхи ве селем. Значи, опрал Хашиме Сиро викинела Муталиб. Муталиб викинела И Селма Ракела пире чаве Абдул Муталибе, ки Медина, тоест кос Јесрип, педаде се ко кер. Меѓутоа Хашиме Сиро прал о Муталиб, када шунела, забележила дека буд покасно шунела о лесе, меѓутоа халјола дека лесеро прало Хашим и силе Максими кој Јесрип. И решинала диве о Муталиб те джал телел пире унуко те неле вакири педаресе ко кер. Тоест неле пашеджи пири фамилија. Па јар вакири гело, ема рака вакири Селма, родиња вакири Максимете дел. Нормално, ој вакири супроставињапе, на магај Селмате дел вакири печаве, дали со вакирела ојтано ми рочо ме ракавале, меѓутоа опрале Хашиме Сиро, о Муталиб, убединдој лаке вакерја, мека ингара вакири, ме унуко вакири, ке лесере да десири пуф, овисиле и мајне. Ем ова кери ка байрол ко хареми, джики кјаба вакери. Тоест ка байрол вакери ко кера Аллахе Сиро. Ема кала лафија, ковљарге вакери лакоро колин, лакоро вило, лакоро калби ковљарге, ем дозволиња вакери телел вакери Максаме, субханалла. О Муталиб кеда нела вакери Абдул Муталибе, ки мека, свако со дихале вакери носетинге пе вакери шукар. Па дури вакерге анела ме ги јетиме. Ка вакерил Муталиб те ладжан. Овите но вакери мунуко вакери ме пралесиро чаво. Ова вела вакери пе керест. Субханалла. О Муталиб и нели трговија, бавиналине пе трговија, меѓути мег дивеќе да гело вакери кој Јемен вакери, мадарева пошовиневечко берша, забележила пе ки историја дека преселинила и Дујнаја. Оје, мерела кој Јемен. Садала и мајне со инеле, автоматски ачола вакери лесеру нукосе. Тоа се Абдул Муталиба се ачола вакери садва и мајне. Меѓутоа лесеро како, палонаф Нефел мислнава дека викинала непе, Нефел што викинала пе, када дикла дова вакери магла те лел вакери дека сар неправда баш Абдул Муталиб те леле сар сао и мајне. Меѓутоа када дикла Абдул Муталиб дека лесеро како или братичи, тано нешто ки родбинско врска, дека мангал дека рели се золуми, ушела ко помоште викинал пирево и контаро Јесрип тари Медина. Кеда Алева керим, кеда Онефел диклален вакери, дека огромно манушатане, огромно војска, тоест огромно на војска, него огромно манушале, добри сабјаја вакери, чигеле се ко гргляни. Ова керја добро вакери, на не те керав нисуе проблемија, сасој вакеру имајнета ро Абдул Муталиб вакери са предаринавале лесе. Ема јада вакери забележила пеки историја дека о Абдул Муталиб наследиња садава со инелтаро лесеро дат, тоест таро лесо дато Хашим, таро лесеро како о Муталиб. О Курејшија, кога два време ки мека и не племе Курејшија, када дикле дека и силе бари поддршка, и не пари поддршка тари Медина таро пиреујкија, ола магле ко не само начин тоен паше олеја. Тоен паше олеја за да нормално те новел проблемете новел. Јек диве Абдул Муталиб дикела ко суно. Дикела ко суно им покажинела пере се тачно од хан, кај со и не паруме
или затрупимео земзем панио бунари, субханаллах. А велале се косуно и вакерила, тој морате джавакери те праве, тоест те откопнине те праве, о затрупиме бунари, тоест о земзем. Ем чечутнесо Абдулмуталиб уштинга, ем гело вакери ко тачно дава танка со неле се покажеме вакери косуно ем почиња те рандел вакери. Кеда дикле вакери окуреше мангле вакери те поможинеле, меѓутоа о вакери на мука никас. Вакерила то вели не туменге вакери, ка вели не туменге косуно. Пошто Аллах манге вакери, значи Аллах ман од берингјама баша ќе бути. Нормално кана куреше на инелинге салва са сјајно, меѓутоа Абдулмуталиб успеинелате рандел, тоест алва со не затрупи меса, спомнигам ко прво дерси, нели ке да нашле ко тарвалба мариба, тега не вакеро Абдулмуталиб почиња вакери те рандел, ем вакери праѓа вакеро земзем пани. Ем са со иненова не са обарвали па со инетете вакрав, не са сеабија, и не нешто злато вакери, са два вакери за качињален ке кјаба. Ема те, Абдулмуталиб дела ек, совел дела. Па оја, баш ја забележимената, но совел дела, кај со вакерела, пошто осетињабет ларек са на задоволнутаро Аллах и динјалек ек свето бутите керал. Ема вела, кога дава моменти када вакерела Абдулмуталиб, дела лафи вакерела Аллах. Ако динјанма деше чавен, ем дојакеравате бара керавлен, товен састе весте вакери, и еке чаве вакери кадавтуке курбани качинавлетуке. Аллаху акбар. Субханаллах. Ем забележинала пек историја, дека Абдулмуталиб и неле вакери деш чаве, и ек предајат регола дека и неле дешу ек, трито предајат регола дека и неле дешу дуј дешу трин, меѓутоа амена човек одеш сарсо забележиме дека овакерја, обекинја, Аллах ако деама деше чавен, колаковен састе, весте, и мека доја кератери кавлен, и еке чаве, кадале туке курбани, качинавле ке кјаба. Сар Ибраим алейхиссалам. Па јада вакери, када добинга Абдулмуталиб деше чавен, забележнала пе дека викингјанен сабенен. Субханаллах. И ка вакери ленге, ме халюм совел ко Аллахи. Ем динјум лафи, када каулма деш чаве вакери, еке чаве вакери те чинале вакери курбани. Забележнала пе дека ни ек таракала деш чаве на супроставенге пе помаре да лесе. Ама сар вакери ка одберинела кано Абдулмуталиб, па вакеријат пишиња вакери сваконе сура Анаф. Ама пишињале вакери кој адва време не вакери са стрелице, те вакера са рек врста коцка, хајдете вакера е коцка, гјала забележиме. Ем ки свако стрелка пишиња е ке сура Анаф. Ем фордена ја деа коцке вакери, ем ка сура Анаф катериол вакери, оле вакери качино. Забележиме и тано, дека и коцка пели вакери ко чаво Абдулла. А Абдулла тано од датару Мухамед салаллаху алейхи ве селем. И кана вакери када Алло вакери джико Абдулла, нормално Абдулмуталиб мангелајнеле вакери, бут мангелајнеле, пошто не паметно, кој ја вер шужоене, меѓутим лафи пе се лафи ко Аллах. Им када гело вакери те чинеле вакери ки кјаба, прво вакери намуклеле вакери Курешија. Оплеме Курешија. Вакери ја на вакери, на не вакери те чинеле. Вакери медин јум лафи вакери. Значи лафи пе се лафи, морате чинале вакери, субханаллах, ја раб. Дин јум лафи ко Аллах е вакери. Морате чинавле вакери. Лака вакери на вакери, ројто ке мангло вакери. Хајде вакери каджако врачарија. Код ласо бајнена, со дикена. Каджа вакери оленде кај када, ем кај дика вакери дали олака раке не са решене вакери, те ша вакери те откупнине, те вакера ти совли. И Абдулмуталиб прифатине лакава. Джале Курешиенцар, та джале печавеа и Абдулаја, кола не се врачарја оленгере, и вакери ка фрда вакери стрелица вакери, машкаро Абдула, ем ка фрда вакери машкаро Деш Камиле.
Па копело вакири и стрелка вакири ко камиле, качине вакири камиле, а ја Абдула ка спасина. Фрдена прво пути и стрелка джала вакири палем ко Абдула. Фрдена дуито пути стрела. Палем джала ко Абдула. Ама увек, када фрдена ино дуито, трито, штарто пути, обројтаро деве, обројтаро камиле бајролајне. Па та родеш, појачинена со 20, па 30, 40, 50, магјаде забележме кој натоко дешто пути када фрдинге, машкаро Абдула тај шейл камиле и стрелка пелива кири ко шел камиле. Аллаху екбар. Ко шел камиле. Тегани вакерге, качине вакери шеле камилен вакери, Абдула вакери ко спасиме. Тада кана човек хукми, а човек неко ленгро време, дека за да јек бути, кога со дињан совел баше да ја бути, те откупнинела, тиринети совли напала, требала да чини шел камиле. Магар забележила пе дека Абдул Муталиб чинга шел камиле медалева кири курталинга или спасинга Абдула. Одата розритаро Ресуля алейхиссалам. Абдул Муталиб дикеле кешо жечија ки Мека, лакронавтано амина. И дај Мухамед алейхиссалам. Кири женинела вакири печаве Абдула и Аминаја. Живенге со живенге ки извесно време вакири, меѓутим Абдула исто бавинела и не петрговјаја, па морандило вакири теджал вакири исто ко Шам, теджал пало роба. А со роба телил, дело таро историчарја вакина текинел вакири хурме текинел, те бикнен вакири ки Мека. Меѓутим вакири ке да реса вакири кој Јесриб, Абдула вакири преселинела и дујна. Субханаллах. Одате Мухамед алейхиссалам. Ако преселинела мерела одате Мухамед алейхиссалам, совела Аминаја, а ојтани до агендетани. О историчарија вакерена дека Абдула мерела ке да инеле бишупанш берш инеле. Субханаллах. 25 години инеле ке да мерело Абдула. Или потачно, со вакерна делута улема, и Амина и некој ефтато масек од ове агенде. Или потачно дуи масек пред те биангело пекамбери салаллаху алейхи ве селем. Медалија вакери забележено пе дека када бианге и Амина о Ресули алейхиссалам и не јетими. Датна и неле. О Ресули алейхиссалам и не јетими. Само и Амина и неате, која аракале. Субханаллах. Чајут не се дук хавдота ке шуне дека то мангло пекамбери Мухамед салаллаху алейхи ве селем овела јетими, дали се да када и си не саве хадисе када крила пелафитаро јетимија, джанен дека Мухамед алейхиссалам бут мангелајне јетимен. А и награда мате вакерафтом, значи награда джанена корко дека тани огромно бари награда и силен баш од лама нушакулара кена јетимен. Ми вакерава када дикена јетиме, сар када дикена пекамбери салаллаху алейхи ве селем. Аллах те смилуј нел педас ја. Нейсе. Јамина бианела Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Комплетно адеа грижата аракиба, аракелале папу аракелале, Абдул Муталиб аракелале. Меѓутим, адава и не традицијата вакерав, када бианела и не сави джулики Мека, када бианела и не пошто и Мека и не бунтовно дисине, значи не буд манушајне дисма, значи керела пелафи прашина и не пустината но мануша джана вена. И ми не традиција оленгора дава када бианена и не тари дис авен не саве доилке, тоест не саве манушата рогафте авен ки дис, те аракенленгере чавен. Те аракенлен когава се вепитовен посасте, поздрават товен чисто средина, те се ќовена вел култура магјарте надари. А ја забележила пе дека пекамбере алейхиссалам освен Амина со дингале прво, това кравче очите пил, туте пил, дујто и невакери и джувли таро Ебу Лехеб и штеченица, тоест това крав джувли таро Ебу Лехеб, таро лакоро
каролесро како нашите ракала коронава кана кај пишеме не мисля дека нешто не киселмали или сумејали селмајни ала коронав Аллаху алем негде немале запишеме. Меѓутоа меќе забележнала дека прво и Дајле Сири и Амина Дингале чучи Сувејда керен халал еке раклюне за Сувејба и нела Корана. Ои не значи и џувлите вакраф или со кандила и Ебу Лехебе. А Ебу Лехеб но фактички како таро Ресуле алейхи селам Абдулла Сиро прал. Са трето џувли која динга чучи е пекамбереса алейхи селам и не вакери и Халима. Лакорорум викиналине пе Харис. Олај не таро гафине. Ој леля е Ресуле алейхи селам те ракеле ем те деле чучитост те пиел. Ама хајте или намен хари кој шо доживле со вакерали Халима. И Халима вакерела јарте. Вакери ме тај миро ромо Харис. И нелен вакерик чаво и нелен. Гелям вакери ки Медина, пошто и не барочо рипајне. Тоест ки Мека, и не барочо рипајне. Ем ленгери пуф не со берекети на делален. И нелен вакери е дева која апсолутно капка тут вакери на делајне вакери. Ленгро тикно максими вакери бутро велајне. Ем вакери традиционално и не вакери те мукамента рогав те джа вакери ки Мека. Ем те родаменге вакери максимен кова калале макете ракхален. Нормално и не плати медале букјахине. Вакерела свако не се амендар е џувлендар на штаролален рогав и не нудиме вакери о Мухамед. И не нудиме. Ама никој вакери намагателе Мухамеде. Аллаху акбар. Со се намагателене, со се тано јетими. Субханаллах. Ем свако таро џувља вакерја кој ка платинела мен вакери шукар. Дат на неле. Папу сар папу, дај сар дај вакери. Демек на неле доволно средства. Ем плюс вакери јетимете ле вакери тано би бахталипе. Значи не среќат, овели не среќно, ковели нели дат ставок фирола. Ем никој вакери намагате леле. Забележнила пе дека сао џувља со и неке деја група свако ракјапе се максиме, освен и Халима најнела максими. Ем вакери откако решиња вакери пе Ромен пе максиме ваките напуштнени Мека, ојла џандили. Вакела сарка джа вакери кога вака на свако и силеп се максими, фактички бути и силепе се, плати метано, а ме вакери на нема ништо. А чорори пај. Па вакерила пе Ромен се вакери Харис ме вакери каджафем кала вакери Мухамеде. И вакерила пако манге вакери леле. Пази не со вакерила канај Халима. Вакери само со гилюмте лале вакери, само со чигюмле вакери кичучи. Одма вакери влечиња. Аллаху акбар. Одма почиња вакери те пиел. Ла хавле ла куввету илла билла. Ама вакери сар пиела и неов. Сар чалјола и на Мухамед вакери миро чавода вакери чалјола вакери ем чинаѓа вакери ројбе. Субханаллах. Па вакерела забележињам вакери Мари Девада. А Мари Камила вакери со најнела вакери капка тут најнела. Тарек пути вакери пердиле вакери пердиле вакери брекате вакера тут вакери. Па јарда вакери меда, моромда вакери чалилјам вакери таро тут. Субханаллах. Гелјамаме ге вакери кере. А маре вакери бакрена и неле вакери соте хан вакери, а мари пувине вакери пустошине. Ке да гелјам вакери само камаро дворо, само камаро имајне вакери и нива и не перди вакери зелено чајреја вакери. Па дури чудинена и не пе вакери кумше саво берекети аква вакери. Е вакери маре бакре вакери палокобор време тој вакери сита ко хајбе ко пибе, ем само со астарелингере те вакера обрека нели пердо тутине вакери. Ем ка вакерело Харис, оромла корка вакера Халиме. Чечутне се вакери лјане Мухамеде, ама Мухамед ано сигурно вакери буд берекет лиме максами. Ека вакерело оја вакери. Чачутне се тано вакери баро берекети. Значи нелен огромно ем бути, нелен имајни, нелен максими
Субханала, о Мухаммед пила лакоро максими со на магилата старили чучи диакери. Овча лјолајне. Значи овке да ровелајне забележмил дека цело гаф ровелајне субханалата ригалама. А канава кири смириметано, ке да халајне чалјолајне лакоро чаво. Ке да ва правилајне Мухаммед али салам пеаќа, овда правила. Ке да овка за собел, лакоро чаво да за собел. На Аллаху екбар. Јектаро муџизе, кога Аллахи субхана ва таала бичаја ко кер е халимакор. Забележнила пе дека дингјалите пил араклјале вакери джикодуи берш. Ој, джикодуи берш. Пала два вакери мукела пе вакери ки мека, емџана вакери ки халим ки амина джана, теден вакери Мухаммеде. Ами не два хари паро. Па вакери на амина ки вакери амина те мукеа менге вакери панда хари вакери Мухаммеде вакери аменде вакери. Теша вакери панда хари те развинел пе вакери. Тоа вакери крупно, тоа зорало вакери, теша тоа отпорно вакери ки клима или те вакерав која дава мелали па со арахила ки мека. Па вакерела бизониса во проблеми. Пазин, бизониса во проблеми вакери. Прифатингја и амина вакери повторно те мукел е Мухаммеде салаллаху алейхи ве селем. Значи, алелале, ај амина вакела меке да бијангуме Мухаммеде вакери, бијангум вакери ко огромно светло вакери мандари клело вакери. Па дури вакери од дворци ако Шам вакери светинге, субханала. Значи, амина бијанеле Мухаммеде, а ракелале и Халима дујберш, и ринелале ки амина. Замолинела аминате мукеле па на некова берште мукеле ко гафте бајроле Халима е себе битовел поотпорно. И амина бизониса во сомнение, мукела повторно пире максаме, те джаладари. Сад док надесинела пејек случка. Када ја амина лела повторно и Мухаммеде салаллаху алейхи ве селем песте, те аракелале ки извесно време пало не стави историчарија, принесинела пе кеда инеле штар, джикопанч берш, десинела пејек муџиза е Мухаммеде алейхи салам. Па принесинела пе савко каква контекст е хадиси, таро енес, аракела ко муслимка со вакерела. Кеда Ресуле алейхи салам перија штар или панч берш, додека пекамбери алейхи салам келела не песе, тоа е со Мухаммед, најне панда пекамбери, додека Мухаммед келела не песе вакири пиреа маленцар, тарек пути вакири перела. А вела вакиро мелеку Джибрил, таро небесија. Лела вакири ем правела лесро колин, тоест правила кој е кваш. Лело Джибрил алейхи салам лесро калби, лесро срце лела левакери. Ваздела левакери, ем правила лесро срце ем ине сарек круто дело таро срце. И калела ем вакерела која кава срце шајне вакери, те керел зулуми о шејтани налетула алейх, субханаллах. Па лела вакери о срце е Мухаммеде сиро, товела ле вакери ко златно легени пердо вакери со земзем пани. Аллаху акбар. Со земзем пани товела ле. И откако товела ле од Джибрил алейхи салам вакери, повторно иринела ле вакери ко колинтару Мухаммед алейхи салам салаллаху алейхи ве селем. Па кеда дикле вакери лесера амала вакери прастанделе, ем вакергева халимаке о Мухаммед муло. О Мухаммед муло, о Мухаммед муло. Вакери кеда ирингјапе вакери халима палолестите дикеле вакери, оф најне мулома минингја и боја вакери таро пиро лико. Па вакери дарандили халима на джангасо десинела пе, па забележнела пе вакери дека ингаргја е Мухаммеде вакери пе дијате ки амина. Забележнела пе дека о Мухаммед бешела пе дијае ек извесно време додека перела седум, пало не саве коментатори дека перела да овто берш. Десинела пе јамина ракеле Мухаммеде алейхи салам, лела ја ке пире слугинка, лелала, лакоранафтано уму еймана,
Лела ем решинена вакирите джан вакири кој дугачко путујба, тоесте джан ко гуробот керен зијарети пирероме Абдула. Значи Амина и слугинка лакери паланаф уму Еймен, ему Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кова пало се предај дека и неле вакери 7 до 8 години. А кава друмо, коштингалин или те вакераф, временски масек диве пхирге, субханаллах. Со се овитано паруме вакери таримека, значи ко правцот Аримедина негде околу 500 км. За теджан надари ваки требингалинге вакири масек диве. Масек диве. Па забележено пе ваки дека и не вакири насвали. И не вакири истрошиме и не вакири. Најнела вакири такати, ем пренесенела пе вакири дека и Амина друмалдан вакири преселенела и дујна тоа смерела и дај е Мухамед есери салаллаху алейхи ве селем. Магјарла вакири комплетно лесери издршка, а ракиба вакири, а лелала вакири лесро папу, Абдул Муталиб лелале вакири. Меѓутоа Абдул Муталиб буд мангај Мухамед салаллаху алейхи ве селем. И ако и неле вера чаве, и неле вера да унуке, меѓутоа Мухамед и неле се вакири гера умирено со сеуф, и не чачут се јетими, емта родат, емта ридај. Значи, ша те замислено да ја, субханаллах. Ша те замислена кана темерал одат, та и дај, а тој сито само автоберши сето, апсолутно дека кој бут мангло те попост. Ем комплетно издршка, комплетно мангипа, значи максимум Абдул Муталиб дингај Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Но дингале дава. Па дури забележено бе дека и нели не се посебно тани нели джики кјаба и нели шилте. Никој таро чаве нас миналте бешелине. Освено Мухамед. Па ако не саве, например, унукија, чавека, холјаненине, овка вакерине са. Али мадиринен манге вакере Мухамеде. Мухамеде мадиринен манге. Свако джангна дека никој нас миналте бешел колесо тано освен о Мухамед. Меѓутоа, и судбината не савки, субханаллах, када опапуда Мухамед есер салаллаху алейхи ве селем преселинела вакири дујна. Лесер опапуда преселинела и дујнаја, каманети Мухамеде му келале Мухамед есер како се тој се Ебу Талиб бас. Ебу Талиб тоа фактички од датаро Алија, радијаллаху ан. Покасно кога ќе пелавтар Ебу Талиб. Али комплетно, значи издршка лелала вакири о Ебу Талиб лелала. Забележинала пе дека када и неле вакири офтоберш, дујмасек деждиве о Мухамед алейхи салам, а чула бизро папу, комплетно те вакра старателство или издршка, а ракиба, лелале вакири лесро како лелале, о Ебу Талиб лелале. Значи Ебу Талиб, тај Абдула, тај дерогена прала. Далија покасно вело Мухамед, тај о Алија, овена прва братучетија, овена. Ама иншалла када каваджи ко Алија, значи какера лафија. О Мухамед алейхи салам бајрола ко Ебу Талиб садок полонесаве историчарија вакири негде околу Саранда беш. Меѓутоа десенела пек интересно случка, пошто Ебу Талиб исто бавинелине пе трговијаја и мола исто џаналине ко Шам, пошто во Шам кога дова време не буд барот вакра трговско центар ине. Забележнела пе вакири када и неле вакири дешуду или дешутрин беш вакири, лелале вакири лесро како Ебу Талиб Мухамеде вакири, поединена вакири теџан вакири на Корошам пали роба. Меѓутоа када вена вакири друмалдан џикоек тан вакири паше џики Басра вакири, за те одморинен вакири и не вакири ек свештенико. И не свештенико пало Анаф Бахира.
Ова и не надимко лесро бахира, а иначе лесро правилно анафтано гргерс или джерджес викинала. Па иначе бахирта но пенџердоки историја. Ови не свештеникои не. Значи свештеников џанела и не натлева крав делотаро тари Тора, таро те врати, делотаро христијанство џанела и нем слично. Меѓутоа када диклале аква свештеников бахира, када диклале Мухамед алейхиссалам но со 12-13 години, викинала ле се како е Ебу Талибе. Ем вакерела ле се. Аква чаво вакери. Кавел дреме кол вакирот бериме тарисана Аллахе сери вакерем кавел вакери пейкамбери. Аллаху екбар. Екана Ебу Талиб вакерела ако тарту џанија вакери. Евка вакерел џанаватаро неко бор случке вакери. Кеда инене вакери коек тан ак баба акаба керен халали, кеда инене вакери коек тан вакери акаба вакери, задиклум дека свако бар, свако растение, свако чар вакери по корингепе, керге 6 вакери олесе. А ника се вакерела и чар обар на керна 6-8 вакери пекамбересе. Значи по корингепе лесе те вакерав. Алветано иек. Дојто вакери која марес писе, значи керела пелаф таро те врати, таро инџили, таро зебури, која марес писе вакери тергјола дека кавел вакери пейкамбери вакери таро арапија. Има двајтано Мухамед. Емотрито вакери со дикава вакери ко думо вакери силе печати таро посланство, са со силе вакери сао пейкамберија. Им чачут не се забележи метално дека палал машкаро плешке и неле сар печати сар павајте вакера код во обликотано, ема двајтано печати кој те Аллах одбележиниле пейкамбере. Ема во вакери ови силе вакери дава. Аракле, ковеле баре проблеме вакери ковеле са сао пейкамбери, ама аракле вакери, ема путуим вакери кошам за намате ке волтпинге проблеми. Ема ја забележинала пе дека Ебу Талиб вакери иринела е Мухамедеја вакери таро еквашо друмо иринела пе вакери за кемека, ема дари ачона са док на веладжи кој моменти када каже иринел пе Мухамед салалаху алейхи ве селем. Ама джитега иншалла какера лаф иншалла ко трито дел. Лакана молинава Аллахе субханаху ва таала лесре најшукарама ана венцар. Те делтуме свако шукари пасарки дујна емко ахерет довендој ко Аллахи те укористи нентумен кобор сошај максимум таракала насихатија, те ковен ко маро калби чачут не се те запознајна, им те дружинамен, им това делотаро живототаро Мухамед салалаху алейхи ве селем. Са калбестар, са велестар, Аллахи те ракелтумен, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.